uthamelele uhlelo lakho khona kungaba semakhaya, kungaba semisebenzini nalabo labasesemabhasini balibangise khona emakhaya. Uyakuvusela umdukulo wambiza, umdukulo wakhosholoza umlabalaba, ukhosholoza wakhosholoza imizi yamadoda. Uyakuvusela lo sitothela lochamuka khona kaDlelandlongeni ngaphansi kwelitiko letekutsengisa nekuqhumana phecelezi marketing and communications. Mbukeli welihlelo sikuvusela nje kucala kulomnyaka, siyabonga kuye umdali ukuthi usigcinile kwaze kwafika lelanga lanamuhla lapho khona nathi sibuyile siba kaDlelandlongeni. Sibuya nje solo siphethe imandate yinye, lethi siqinisekise phela ukuthi likusasa lemalunga ethu liphephile futhi lichakazile. Angihambi ngedwa ke mbukeli welihlelo namuhla, ngihamba naye Mbendulo wakaDlamini. Nkosi kwala sikumukele kulomnyaka Nkosi, ngicela ukumukela siphindze sivusele umbukele ekhaya. Ngibonge Mzomba, ngivusele kubabukela emakhaya, kakhulu wona emalunga ethu eDlelandlongeni, emalunga lasonzele kakhulu nenhlitiyo tethu. Sesivulile ke Mzomba, vele sebuya ngakhona Mzomba. Asibona nje sibaba sesihleti Mzomba, singakhona ukuhlala kahle. Lokusho ukuthi bona safuna ukuthi sishokume Mzomba, basabuya kuyophumula. Bathi inkunzi nangabe ikhwesha Mzomba isuke kungasho ukuthi manje ke iyabaleka noma kanjani, isuke sayothatha emandla Mzomba. Njengoba soshito ke ngoyimpendulo Dlamini lona losuka khona etiko la compliance, hlelisene nawe nyalo Mzomba, sizokhuluma tona tindzaba letinkulu, tindzaba teDlelandlongeni Mzomba. Nkosi, tindzaba teDlelandlongeni, tindzaba letinkulu Nkosi, kakhulu. Lendzaba letinkosi tingichaza ngoba uma ulilunga lethu uhleze nje uthi shengathi dingeteta ngeja ngoba letindzaba lesita nato tindzaba letinhle naletimnanzi Nkosi. Uyabona mawukhuluma tindzaba Nkosi tele kusasa lami ngisheshe ngisonzele Nkosi. Ngidokuva ukuthi ungiphathele ini. Siyabona ke Nkosi ukuthi kuwona lomnyaka site nje sivula Nkosi, sawabona emaswati, sawabona emalunga ethu kaDlelandlongeni. Ngiyathi Nkosi ukuthi eminyakeni lophelile sikhulumile kakhulu ukuthi emaswati akaphume edelezeni Nkosi, ngoba sesinayo phela i-app yethu lapho khona ungatendela nje khona usekhaya, utendele ngaphandle kwenkinga. Kepha ke Nkosi uyathi nawe ukuthi lapho khona ubekela utho lakho khona shengathi ungahle nje Nkosi uphele kuvela Dlamini, uphele kuvela Nkosi. Kunjalo Mzomba, sengilolelanga sengolo lesikhathi Mzomba of the year whereby emalunga ethu la khanza ukuthi beyasolo emile Mzomba, emele ukuthi nakuya sekuyawuvuthwa, nakuya sekugcina ke sekuvuthiwe Mzomba, ngoba nje sivulana nangetindzaba letimnanzi. Ngicabanga ukuthi labathi tsandzako ke babukele emakhaya tindzaba tekuthi phela sebayakhona labanye labaqualifya konyalo bayakhona ukuthi batofaka ticelo tabo eDlelandlongeni. Lokusho ukuthi bonke nje Mzomba labasasebenta nyalo labadalwa nga-1976 Mzomba, lokusho ukuthi manje ke baphethe wona umnyaka wesi-50. Asikhethi ke Mzomba eDlelandlongeni, sisebenzisa thina le year of birth, asisebenzisi i-date of birth. Lokusho ukuthi wonke umuntu lo wadalwa nga-1976 kuthi udelwe 31 December 1976, noma udelwe ngaJune 1976, noma udelwe ngaJanuary 1976, so vele uyaqualify Mzomba ukuthi ungeda utofaka isicelo sakho eDlelandlongeni. Kodwa ke ngingasho phela kuda Mzomba ukuthi abede batoflata ema-office, njengoba usho nje ukuthi besikhuluma eminyakeni lophelile sesimanje ke abaphume edelezini Mzomba. Lelandlongeni selente ukuthi into tibe melula, so uyakhona nje ukuthi na uleka lavumisa noma ule siphofaneni la ngichamuka khona Mzomba, ngiyabajubela nje Mzomba, ngithi nje abangaqali nje bede Mzomba, abavele nje bahlale khona esiphofaneni, bakhona connecta ku-internet Mzomba, ba-download i-mobile app, babese bayatifaka ticelo tabo Mzomba, ngoba kunema-risk lamaningi nalokuhamba Mzomba le movement. Awukhanza ukuthi bayakufacada la dolobheni ngoba bakhona laba labagatha nje kuthatha i-opportunity ukuthi hey namhla kwazi ukuthi kubhizi la dolobheni, umuntu naye uyabala nje uzobona ukuthi ngazi usinayo nemali yakho, uneshare le mali yebantu la Mzomba. So siyakhuthaza emalunga ethu ukuthi akahlale emakhaya Mzomba, access ema-services ethu, ama-platforms maningi Mzomba ukuthi bangafaka ticelo tabo. Bayakhona kufaka ku-portal, bayakhona kufaka ku-mobile app Mzomba. Lokumelula kakhulu nje kule mobile app ngoba uvele nje uyi-download la udownloada khona WhatsApp. Malunga ethu siyabathi ukuthi asimanje nyalo anabo ku WhatsApp Mzomba, so la udownloada khona WhatsApp yakhona nje ufike ufune i-NPF uyi-installele app bese ke solandzela lama prompts nje uyaregister, so uyakhona kufaka isicelo sakho ngaphandle nje kwenkinga Mzomba. Bengisakhuluma nga-1976 nje kuphela Mzomba, ukhona na-1981 la sebaqualify ukuclaima nabo i-retirement, early retirement Mzomba. Lokusho ukuthi wonke umuntu otalwa nga-1981 lo ongasasebenzi
losohlede at least umnyaka angasebenzi noma ke nangahlala umnyaka anesitifiketi lesitshengisayo ukuthi wenta nalibhizinisi nali uyakhona naye ukuthi atofaka isicelo sakhe Mzomba eDlela Ntongeni. Ya Nkosi uteka indzaba lenkulu Nkosi imcoka lendzaba lena ngoba uyathi Dlamini ngalesinye isikhathi ungene leto dincingo noma uthi uyahamba ngoba phela Nkosi bagcina sebabona ukuthi ulobhuti lo yangathi nguye ngiyamfanisa ngathi nguye le ngihle ngimbona lapha kumabona ukuthi akhuluma ngeDlela Ntongeni bese sebayabuda ngeNkosi ukuthi awu wena wekunene lokho nje mina sengiphelelwe ngumsebenzi kulo 45 sengingaqonza yini kaDlela Ntongeni nalabanye Nkosi ukhanze ukuthi bathi awu letimbasha atibuye athi sesijake kuyobhadala tikolo sesijake kuyowenda ini kuyangijabulisa Nkosi lokho ukuthi lendzaba usheshe wayilungisa wayibeka Nkosi ukuthi laba labatawukhona ukuthi bangeta batawuclaima kulomnyaka ngubaphi Nkosi waqhaza ke ukuthi kulaba labadalwa ngalo 1976 Nkosi laba ukhanza ukuthi kulomnyaka bahlanganisa lo 50 years ushito ke Nkosi ukuthi awu uchaze wabeka wacaca ukuthi awu kulomnyaka ukuthi uhlanganisa lo 50 ngaJuni noma umhlanganisa ngaDisemba lokuthi nje kulomnyaka uhlanganisa 50 years uyakhona ukuqonza kaDlela Ntongeni kungasiwo nje ukuqonza ngetinyawo Nkosi ngoba nyalo so uyakhona ukudithumela letinto ngike ngathi Nkosi ngisita lomunye ngamangala nami awu kugijima kangaka ngoba kube soloku kubita nje Nkosi kube soloku kubita ukuthi nyalo salufaka lokho nyalo salufaka lokho uyabona ke Nkosi ukuthi vele kuyaguide lokho ukuthi ugcine ufikile ekugcineni lapho kumele ufike khona nekukhuthada ke emalunga ethu ukuthi awu uma sebenzisa yona le app Nkosi understanding ukuthi ayayati phela inkundla yawo bayayati indvuna yabo yenkundla bayasathi isikhulu sabo nemgijimi bayamati kanye nendvuna bayabati Nkosi ngoba kuyafuneka Nkosi ngitona tinkhomba letikhomba ukuthi awu nembala vele cha ngilo leswati liyayati futhi imvelaphi yalo uchazile ke Nkosi nokuthi itholakalapi lo my ENPF awukafuni Nkosi ukuchaza lamagama lamakhulu esilumbi wavele nje wathi lilunga lethu lingakhona nje kungena lapho khona li downloada WhatsApp walo khona lokusho ukuthi nabo make emakhaya nabo gogo emakhaya abasahluphi Nkosi batawungena abatendele ngaphandle kwenkinga uthinzeke indzaba lenkulu Nkosi indzaba yabo facada ngoba lokuphumedelezeni kuyaye kubalekelele Nkosi kuyaye kwalekelele emalunga ethu ekutheni phela angade khanzi sekayinyama kiwe mathabela ngode ngoba ahlale akhona sekukhuthata nje Nkosi uma kondekile Nkosi lelo lunga lethu lahamba laze latofika kaDlela Ntongeni ukuthi awu siyacela ukuthi lelo lunga lento esiqiniseko Dlamini ukuthi lisitwa umuntu losebenta kaDlela Ntongeni logqoke impahla kaDlela Ntongeni emalunga ethu ayayibona Nkosi isithombe sethu lesicame ngaso pheceleti ilogo yethu ukuthi awu makuna le logo lena ngene ngekhathi kaDlela Ntongeni ngingasitelwa ngaphandle Dlamini kunjalo Mzomba siyakhuthazana nje noma ngabe usebenzisa yona le mobile app Mzomba ungakhanza ukuthi bayakuzama nakhona la sithi thina ehlala khona Mzomba kuchamuke nje umuntu lana uthi utokusida vele naye vele awuyakwati lento lokuthi kwentiwa kanjani ungavumi cela nje ukuthi uyiprotect Mzomba sikhuthaza emalunga ethu ukuthi ati protect ativikele letinto leti Mzomba lento lena noma ngabe wenda iphini Mzomba ngeyakho wedwana lephina isiyo ngisho nebantwana Mzomba sokubhekekeke ukuthi wende nje ngalokukhulu ukucophelela Mzomba kuze ukuthi kungakhanzakala ukuthi sewulahlekela into takho lana noma ke utile la eDlela Ntongeni besibona nje na kusuka leliviki Mzomba vele betiphushana lapha ya ukhanza abantu babaningi bemile lapha ya utawukhanza lo munye sowuthatha lithuba uyabona ukuthi kune line lelithe lapha bese nje angadi phela Mzomba ukuthi bese nje wena le bhadi bese kwehlela nganje nje umuntu nje akubuka ethi hayi loya ngimshayile ke loya akuvela akudonsa ngemkhono athi buya la mina ngidawukhona ukusita masinyane la phuma la layinini nginekete imali engaka mina lendakwentela masinyane kuphela nje kuphumelele bangavumi ke njengoba sowubekisile Mzomba ukuthi manje ke tisebenti eDlela Ntongeni noma ke officials eDlela Ntongeni abonakala ngani Mzomba agcoke vele le gear yala ekhaya Mzomba la level yako Mzomba ngila ilensha nje level yako lana Mzomba kubhekeke ukuthi umuntu otokusida abe ngumuntu logcoke ngalendlela le kanjena hayi wonke umuntu nje noma ngabe ngubani Mzomba achamuka athi utokusida salokuphuma la delezini ulandzele yena umniketa imali engaka eneke kusita abantu eDlela Ntongeni Mzomba akubhadalisi kumahala
Ema-officials eDlela Ndlongeni akabhadalisi umuntu ukuze ukuthi amside Mzomba. Waze nje waqhamuka umuntu wathi manje-ke unamalini, asesibuke ukuthi unamalini, uthi una ngina 50,000 abese sothi hayi 10% nginikede 5,000 mina ngidakufakela lesicelo sakho kahle. Kusasiko-ke lokho Mzomba, naloko siya-encourage ukuthi niku-report nabe kuyenteka babukele emakhaya amalunga ethu. Ukusita umuntu eDlela Ndlongeni kumahhala Mzomba, kude lokubhekeke ukuthi bese suyakubhadalela ama-services ethu nje eDlela Ndlongeni amahhala Mzomba. Ya uthinta indzaba lenkulu Nkosi. Nekukhuthata nje Dlamini ukuthi lawo malunga ethu lasengende lo KYC ngoba uke wayithinza lendzaba itolo Nkosi malanga endlandlulile ukuthi lo KYC lo wena lo KYC Nkosi uyasida kakhulu ikakhulu kade nje kunati tona letikhathi leti lapho khona sekumele ukuthi ulilunga uclaim khona Nkosi. Kunjalo Mzomba, besolo shumayela yona indzaba ye-KYC. Khona awukhanza ukuthi nje kukhona lo bekasolo emile Mzomba angasebenzi, so tekutoclaima i-retirement ngiyabekisa nyalo kanti wasebenza kadzeni. Awukhanza ukuthi manje-ke wasebenza kusebenziswa emapasi, imali yakhe isepasini, so babathe beyazama akakamendi lo KYC. Sekuyamdelaya-ke leyo Mzomba ngoba vele kufuneka ukuthi sicale nyalo sibukethe. Awukhanza ukuthi kunemali ethodako lokufuna ukuthi sihambe so-approach abaqashi. Uyabona nje ukuthi sekuyakudelaya kanzi lo KYC lo mqashi wavala siwapakisha wahamba kanzi lo KYC beyasiniketa ethina i-chance eDlela Ndlongeni ukuthi sikhone ku-update le information yakho la kuma-systems ethu, so that naso to-claim Mzomba ukhanzakala ukuthi into enteka ngespeed. Mbukelo elihlelo sisabheka ngakhona etimakethe uhlanganyele nathi uma sibuya sichubeka sikhuluma dona tindzaba eDlela Ndlongeni #bekela likusasa lakho. Kuphi nakuphi mbukeli lapho khona uthamele khona luhlelo lakho Dlela Ndlongeni siyakwemukela eluhlelweni lakho lolithandzako nalolithokotelako. Sikhona elihlelweni sikhuluma yona indzaba yeDlela Ndlongeni. Ngosi sesikhulumile kakhulu ngendzaba ye-mobile app. Kuqela wona emalunga eDlela Ndlongeni phela ukuthi akaphume edelezini angaze atikhanze Nkosi ukuthi sekatibeka engodini yemathabela ngodi lapho khona sewutawukhanza ukuthi sebayabafacada Nkosi sebathatha leto timbasha kanzi phela nato etimbasha nato ukhanza ukuthi tihamba umgamo lomudze ekutheneni lilunga lethu likhone kuphila. So uqhazile ke Nkosi ukuthi kulomnyaka laba lese kungibona kufanele ukuthi bangeta bete kutoclaima timbasha tabo ngubaphi Nkosi. Ukhulumile nga1976 wakhuluma nanga1981 Nkosi ukuthi labo bantu labo sebangakhona kuvela kaDlela Ndlongeni. Kunetigaba ke nakhona ukuthi lona uvela ngebunjani. Asesicale sibuyabuyele emuva Nkosi sikhulume lendzaba ukuthi ingabe uma ngida nje ngithi ngifuna claima lama documents ami noma ke letimpepha Nkosi lengitiphathako leti lengitona tifanele noma leti tangisita phela ukuthi ngikhone ukuclaima neDlela Ndlongeni likhone kungisita ngaphandle kwenkinga. Bonke Mzomba, simukele nebabukele emakhaya abathanza ukusijoyina Mzomba. Sesikhulumile ngendzaba ye-mobile app Mzomba ukuthi manje-ke baclaima kanjani. Sabakhuthata nalabanye labetako Mzomba eDlela Ndlongeni ukuthi bangayi Mzomba basebenzise yona le mobile app. Lasebedile khona eDlela Ndlongeni ba-make sure ukuthi basitwa vele ngumuntu lokubhekeke ukuthi abasite lokuyi-official yeDlela Ndlongeni Mzomba. Kubuyela ke embutweni wakho Mzomba, ama-documents ladzingakalako Mzomba ngidawubekisa nje kulesigaba sekucala
sale retirement la uqualify khona nasona 45 kweminyaka lokusho ukuthi bantu ba 1981 nyalo nga 2026 mzomba kubhekeke ukuthi lo muntu loyo abe aphethe iID yakhe bese sekuba nencwadi phela yemcashi mzomba leshoko lokuthi vele lelunga leli belisebenza khona kusukela nini lagcina nini lo mcashi ke ngilomcashi wekugcina ngoba ngenteka kube ubasebentile bacashi baya la kubo 5 but thina sifuna leya lo mcashi wakhe wekugcina lokucontributele mzomba lotabe kusigayida ngoba ithi le procedure kumele ube na 45 bese sohlala at least 12 wetinyanga noma ke umnyaka munye ungasebenzi mzomba lokusho ukuthi le incwadi yakhona lokuthi isigayide thina lokuthi cha vele soyaqualify wena ngalokuthi sohledi vele umnyaka ungasebenzi noma ke nasi le certificate i-trading license letshengisa ukuthi una wena business nayo ke ingakhanza ukuthi iyathengakala nangabe unayo lo 45 but awuhlali lo mnyaka esona le business deliside mzomba usiphathela lokho bese sekuba nesitatimende sasebhange ngoba imali vele indlela ndongeni asikunikete esandleni asikufakele esipusumendeni sikuniketa nje mzomba siyohlangana nayo ebhange kusho ukuthi kuyathengeka lo ukuthi ube ngumuntu vele lo account le active la sitakufakela khona le mali yakho setaphela tikhathi envelope mzomba nefaka imali briefcase uhambe nayo kubonakala ukuthi unemali ngaphindze futhi nje ngikhuthade la kule bank statement ukuthi kumele kube statement sakho phela lesibita wena lama documents onke kumele ukuthi akhulumisane mzomba akhanzakale ukuthi vele nasithi siyawabuketa akhuluma ngawe noma ngabe unemntwana lomthanza kanganani noma ngabe ke unemlingani lohlalisana naye lohlekisana naye lomthanza kanganani angeke mzomba bese sokuthi manje ke le mali asifake kuye ngoba ujodane nenhlitiyo yakho yena so thina imali esifaka kuwe wena mnikati so le bank statement kufuna ukuthi ibite wena nangabe shothi sekude le account le bhange mzomba vele siyaku encourage lokuthi uvele uye kuyivula nangabe sota uthola leti mali takho tedlela ndongeni mzomba sengidawubeka lesigaba sesibili lese age benefit la uqualify khona nasona 50 eminyaka lokusho ukuthi ba 1976 nje laba mzomba nyalo nga 2026 khona ke kubhekekela nje ukuthi waphatha ID yakhe bese sekuba statement sasebhange mzomba uyakhona ke ukuthi asitakale lokunye lengakuphinze ngo-highlight mzomba kukhona nanke ama-documents lokhanza ukuthi i-ID seyinsha mzomba seyiyasolisa lokuthi why ibe yinsha ngoba nasi siphela sidlela ntongani bahle bazama lokusipacada mzomba khanze ukuthi emalunga ethu lana ashintshile iminyaka seatikhulisile sokuchamba ne-ID lensha vele wena tonke indoda yakho setishintshile sedinsha sesifuna phela setasha letinye setasha phela tsabonakali ngoba leti stories bese siyatithola mzomba nawe uze uve ebuhlungu uthinseke enhlitweni ukuthi unomdzala washelwa yindlu lana kwasha tonke indoda yakhe nebakithi so uthi nje ne-ID lensha yena kuphela so siya encourage ukuthi lokungenani kube ne-certificate semntwana lesinaleyo year of birth yakho lokutshengisa ukuthi wena vele lo mnyaka wakho ume kanje noma ngabe ke setitatimende letinzala tedlela ndongeni letinaye more than 2 years mzomba kuyakhona ke kusineke comfort ukuthi cha lo mnyaka lona ke ngumnyaka wakho lona mzomba ukhona ukuthi sikufakele isicelo sakho ngiva kahle Nkosi kuke kwaba khona Nkosi leyo mibuto labaningi ngathi noma ngidathi imibuto Nkosi noma lapho khona emalunga akhala Nkosi athi awu nene uyathi angafiki kulo 45 ngina 40 noma ngina 37 kepha sengishodelwa nje ngiyona mali Nkosi yami ukuthi ngiyobhadalela abantwana esikolweni lapho Nkosi ikhona yini indlela Nkosi bonke mzomba lokunye ukhanza ukuthi ngilokudzabukisa kumama vele mzomba umuntu utibona vele angisomabhizinisi yena akasafune ukuvukela kamlungu so uthi le mali yakhe edlela ndongeni vele kufuna ngayiyamsita uyokwakha itandi mzomba kanti usengakafiki phela kulomnyaka singenhlanhla lembi ke mzomba sidlela ndongeni sine sathina establishwa ngumthetho lotside le SNPF order number 23 ya 1974 ikubeka ngalokusobala ukuthi idlela ndongeni li social security scheme mzomba lokubhekeke ukuthi linikede abantu ema benefits nasebafike eminyakeni lotside lokusho ukuthi idefinewa ngeminyaka lotside njengoba nje sikhuluma nyalo sikhuluma nga 45 sikhuluma nga 50 years sesingakhuluma kanye ukuthi ngekuhamba kwendlela kwendakalani endleleni yokuphila mzomba lokungagrendarisha ukuthi wena ube ngumuntu longasakhona ukucasheka dokotela ke soyasibhalela lapho vele uyakucilonga uyasiluleka sidlela ndongeni ukuthi wena sengeke usakhona ke vele wena kuchubeka nekusebenta noma ke kucasheka anyway ngilapho ke la uthola khona imali yakho ngaphandle kokuthi ufike kule minyaka leyo mzomba ngale waloko mzomba lidlela ndongeni nje li social security scheme noma ke ngingabekela lapho nje ngingakubeka in simple terms ngisho ukuthi manje ke liyimpension mzomba uthola imali ekukhuleni lana leliphupho lenkosi sobhuza belingukuthi nasesikhulile mzomba bese asakhoni
nasekuphela amandla asakhona ukuthenga into leti itsite letimcoka letenta ukuthi umuntu akhona kuphila kwenza ukuthi impilo seyiba imfishane seyiyafinyeteka ngekuthi asisakhona phela thina manje lokutiphilisa sekude imali ekuthenga impuphu sekude imali ekuthenga umshiko sekude imali ekuthenga insipho so nyalo senemandla mzomba asisebenzeni sokungena endlela nthongeni siphindze futhi sifake nabo lapho supplementary mzomba sende nama voluntary contributions sikhulise le mali yethu kuze kuthi nasifika lo mnyaka loletulu sekuphela amandla kube kunengilele sekutholako mzomba endlela nthongeni Ngosi usuke ukhuluma ngetindzaba letimcoka setifuna kungisonzeta kulombuto wami Nkosi noma kule nkulumo lebengitawuba nayo ikakhulukati indzaba yaka compliance Nkosi siyabona ukuthi sicishe emalanga sekasonzele Nkosi ukuthi baqashi ngabe timphepha kanye netimbasha letiya kaDlela Ndlongeni setime ngemumo noma sebacalile vele sebayabhadala Nkosi ingabe Nkosi umthelela unganani lapho khona kuthiwa awu umqashi uma angayifaki le mali ngesikhathi sicale lapho sibuka ukuthi ingabe ulimala kuphi umqashi kanti futhi naso sisebenzi sihamba silimale kuphi Ubonge mzomba uthinza indzaba ledudane nenhlitiyo yami kakhulu indzaba ye-compliance mzomba singakhuluma nje mzomba ukuthi nyalo kuthathwa imali bayaclaim abantu bafaka ticelo kuphi nakuphi but lendzaba icala la kulabaqashi mzomba ekuthenini kuze kuthi lesisebenzi sikhona lokubenefita at the end of the day kufuna ukuthi loyo mcashi loyo khanze ukuthi uyacomply mzomba uyabhadala ngesikhathi lokubhekeke ukuthi abhadale ngaso nyalo nje abantu bayita batofaka ticelo lana utawukhanza ukuthi bakhona abaqashi labasengakabhadali mzomba imali yonke ya 2025 labanye banema arrangements labangama service mzomba ngaba nje kukhuthata kuyibo bona abaqashi bethu ukuthi manje ke abendelo lokungiko phela mzomba bayifake le mali ngoba nabe bangayifaki le mali noma emaswati emalunga angafika kulesigaba sekusebangaclaim takwanza ukuthi abaphume nale mali okubhekeke sibaphume nayo mzomba kungaba nje kubakhuthata sibakhumbude kusinyalo nje lokusetiya kuyombinjana so mzomba lonke endlela nthongene liphathelene na December 2025 mzomba kubhekeke ukuthi libe selibhadelwe endlela nthongene kubhadalwe ke le mali bese kuyasubmithwa nalolu hla lwa 27 mzomba before mhla ka21 January 2026 mzomba so kumcoka ke lokho umcashi nakabangakwenti ngalesikhathi kumlimata kuphi ke mzomba kumlimata kunaliswati lo libese luba khona mzomba lo 7.5% lebesolo sikhuluma ngaye ukuthi lidlela nthongene li-charge i-penalty letsite na ungabhadali kuhamba isikhathi futhi kwendlule kule penalty mzomba ungadikhanza sowuvele nasenkantolo mzomba ngendzaba nje ukuthi manje ke awusiyo umcashi lo comply yako with lo mthetho wedlela nthongeni lokubhekeke ukuthi phela wena ubhadalele le 27 mzomba imali yato edlela nthongeni ngikuva kahle Nkosi uke wathinza indzaba yokuthi lapho khona ukhanza ukuthi umcashi akayimikisi leyo mali kaDlela Ndlongeni liyalimala lelilunga kakhulu ikakhulukati nje nanga emalunga lokhanza ukuthi sekadvutane nekuthi kaDlela Ndlongeni atawuclaima imali yawo kuhamba kwalimade Nkosi sokhanza ukuthi sekumele ukuthi iDlela Ndlongeni lihambe liyohambela kubukeda ukuthi phela hawu lona wekunene phela bhadala letimbasha ukuze ukuthi emaswati atawukhona ukuthi masafika esigabeni aclaim imali yawo kahle Nkosi ngesikhathi usite usakhuluma Nkosi ubese soyashiya Nkosi lapho khona ukuthi nguliphi lelilanga lapho kubheke khona ukuthi ngalelilanga lelingukuthi kube lokhu kwalo December kube sekubhadelwe Nkosi Bonke mzomba khuthate nje ngiphindze futhi ngikhumbule baqashi mzomba bengishito ukuthi lonke endlela nthongene la December 2025 kumele libe selibhadelwe before mhla ka21 on or before 21 January 2026 ngale waloko ngilapho la bese ngena khona le penalty mzomba so kumcoka ke lokuthi vele siyibhadale ngesikhathi ene khuthata bona abaqashi ukuthi sibhadale phela ema contributions la ngiyo mzomba part of le compliance mzomba icukethe lokunengi ungakhanza ukuthi umcashi lothide ubaqashile labantu leso sisebenzi leso kumele ngasibhadalelwa i-maximum lebe ying400 emalangeni nga2025 mzomba ngalokuthi lelo lunga lethu belihola for imali engetulu kwa4000 khanzakale ukuthi manje ke lo mcashi wethu lawo uvele yena abhadale nje lo 200 emalangeni lo la ubambele 17 akasayifaki yakhe ingcenye ngoba phela uyasho lo mthetho ukuthi umuntu lohola 4000 and above nga2025 ama contributions akhe bekumele ukuthi umbhadalele 400 wemalangeni mzomba singaba khuthata nje baqashi ukuthi
bamane bente into lengiyo Mzomba, banga-under-declare, banga-under-declare futhi nemalokhuzanyana banga-undercoat ema-contributions, babhadale ama-contributions langiwo Mzomba ukuze kuthi tonke into hamba kahle. Nkosi, siyabonga ukuba nawe ehlelweni. Sesifike emaphethelweni elihlelo lethu. Lapho khona besicocisana naye umbukeli ekhaya. Ubeke kwecaca Nkosi. Uyacaca nembukeli ekhaya uvile ukuthi cha laba labatawukhona ukuthi bangahamba baye kuyoclaima ngolaba lese bafike kulesigaba lesi nalesi. Leti indzaba letatiphele Nkosi. Ngiyathemba Nkosi ukuthi utawuthembisa ukuthi umbukeli utawuphinza ubuye kuleli viki lelilandzelako ngesikhathi lesifanako. Ngicela uvalelise umbukeli ekhaya. Ngibonge Mzomba, ngibonge nababukeli kuhlalisana kanye nathi njengoba nje ushito Mzomba vele sesicalile. Lokho sesicalile Mzomba sitawugijima nayo. Akusho ke ukuthi manje ke babukeli bethu noma ke malunga ethu letinye inhlobo tema claims divaliwe edlela Ntongeni. Onke ama claims avuliwe edlela Ntongeni, so long as nje nawo qualify ukuthi ungasifaka leso sicelo sakho leso. Sengokuthi namhla sikhethe lawa Mzomba ngalokuthi kucala umnyaka, so kunelisasasa lelithide. Abantu laba basolo bamele ukuthi manje baqualify ngalomnyaka wabo lona Mzomba. Ngithemba ukuthi sitawuhlalisana nasevikini elitako Mzomba nebaqashi noma ke nabo bona babukeli, sitawukhulumisa dona phela tindzaba, sitawukhulumisa legal notice Mzomba, lekhulumisa kona ukushintsha in terms of kubhadala indlela Ntongeni la 2026 ukuthi sekume kuphi Mzomba. Sitakhuluma lokho ngenxa yesikhathi. Ngiyambona lapha umphathi we-studio lapha, so yayaluka vele usho kona ukuthi salisihamba. Ngaba nje kuvalelisa ababukeli emakhaya, ngibafisele ukubukela lokuhle ehlelweni elilandzelako. Ngisho njalo ngithi #bekela likusasa lakho. Mbukelo lihlelo losakuvalelisa elihlelweni lakho akufisela kubukela lokuhle etinhlelweni etilandzelako. Aphindze athi hlanganyela nathi evikini elilandzelako ngesikhathi lesifanako. Nguye Lusithothela, umtukulo wambisa, umtukulo wakhosholoza umlabalaba, #bekela likusasa lakho. For your future, for your life, for your future, for your life,